Mwancho mworigereria Bwensoko TV mbiyamo na chogo choregeta seni kega asechinga kechiga ritukeriga ria Jumapili rituko ria gatano na kabera somo tienye oikomi na kabere mwaka bwechiri bubere 25 kurwa sobo gatagati bumwe cho Nairobi haiga sense ya Kenya na gukwande na gukwarigania semesa ya mayakuro ensoko ensa eyamo tusange na kurigeria nararia ya aene kiwe kurwa sechinsemo au hasabari kibaito bamangana babekire kambi koneki abunanko ya sangiri bare herinde nchiko kumanya ase enchira ere engia chenkoro kwa Clinton Ndigi ngikaranseta siribaga ria ya Frida Kirubo moigo mwancho murigeria gukunyoranga na bokubwatia mesaiga ya mayakuro ensoko ensa eyamo wetera semitandao ito yekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV wasa mitandao yane ebuna Clinton Ondigi toskare karansoke hasekeribu na mesa ya mayakuro Ensoko ensemo achakire wana Karibu sana, nenda mwancho morigeria bono togochaka no report ro kubwatia habarai kurwase county ya Nyamira bakoragwa na engineer James Kemoni abego director o Kenya Creameries Josephine Omanwa nigo bono basabire abarai banyamira gochamo na gotiga eriogi eriko bakorera abana inchi emiremo bagokwana hase iritukoye mambiarero hase kanisa ke Catholic ya St Raphael Rianyangemi nigo bono igotoka se wodi ya Bosamaro ebunge ya West Mugiranga se county yo ya Nyamira nigo bakeire ekokoigati yabarai bari bagendote konekia amagendro hase basabire bari batigarete babwatira nebune nchire muyogochi goikirania ayonsi Oyorobora yubiyense nite nene kirokyo bugama ninga kiriye gwika 2027 mbonenda akora abantu bamindo ndoge ndamo ndio mono zuko kishia manai ina arwa tegabaiga what the purpose of the media houses which are here Nyamira ne yeito egeke bona abanyamira igento baganeti igabana yeito ne timu yaye yaba MCM wakyamo asamangana alierete wabiko bomo egere batukorera amagendero tutagiteo bono mwako homo tigaire yobindi kolenta magendero yobindi kwa gacha kanisa yobindi ndiko gacha para yobindi kwa ndiko kolenta mane tinya bitali yangega bomo na ubara lente amagendero igabantu baminto tutenene nyomberi ya mwane gitinge 20 Ewe karanya mira, tuligere tochora baraina bapunyara na ile barato pale. Kaine na gerete wangu. Na wani kingo kwa mwiko na wekere si mama wala matu chini chini. Kono na kanya ni mambo yangu. Siku ya kimu angeke nje na ilete. Lakini mama ipendi kia vete. Na ile sema za tawa la kimu ina. Nje na sene tio bali mtimba attention. Gange ndali moyo ko ile nje na attention. Tengaira mara kimu ile tikoti. Kandanga kanza timuka seru sotigire kobonse atayire no bugaba nakuliya ono ile nakia burinze ngono kwa itiro bune wimenire ngono kwa itiro ono nuko mikaranzi ndio monde kile sangu mikaranzi kiko bazi lakini abaso ile abantu bamintu muraiga nzemo mwana ino mu manyete kuna nakina lige na itambe obo kongocha gocha nimbe abantu baita bange bari kinete sifa miritirenzo mwanze nakina na ito ndo kinero kunero pale peki ndio maito kwa ale utabani na sawa uwanja 2027 ntena kwani leo mno mswaki wangu kama nje mpiga Ndeni kwa kwa ya Community Education Foundation kia tendero sira susireti na moyo kimura letera wa batatu ni dayale ko ba si sibanyora efisi ba utiresku ngomo nda hapa Toskabasyo mwancho morigereria hoyo kabero mokonye bumurai bwense haiga Kenya Rigathi Gachagua na boigo umurai bw'ikyama kya Wiper Muske Stephen Kalonzo Musyoka nigo baikira na somo igabwe kanisa hasensemo ya Kasarani haiga somo cho Nairobi asebona bagendera ko moche serikali hasoko nigo kwebintu bya serikali batali kubwaterania nebirengererio bya abananchi hasebona basabira abananchi ko bamaiso na gwesokya kurwandira henibo yense ya basebona bayagendere gukwandira okubwaterana kwabo hirigo chikonekya unasobo choryo bonne bode bosyo mwaka bwechiri bubere 25 bachikubwaterana konekya konyara barobo bwina korosia serikali. The country is being sold every day. Safaricom
has been one of the greatest revenue generators for our country, about 18 to 20 billion shillings every year. Sasa share moja imeuzwa 34 shillings, whereas the real value is 70 to 80 shillings. So the country is losing about 250 billion. Sasa hii Safaricom inauzwa without public participation. Last night, ndugu kiongozi, I met lawyers from Mount Kenya South, and we agreed are going to file a serious petition to stop the auctioning and the sale of Safaricom Kenya, because this is the one parastatal, and we know that as they try to sell this parastatal without public participation, which is a constitutional requirement, it is simply because somebody somewhere wants a cut, and a cut, as Rigiji has explained, one share at 34 shillings originally, now at 72, and you are selling it at 34. You can imagine if you sell it at 50, mnakubaliana, how big is your share? Mambo ya Kenya Pipeline ameuza, Kenya Port ameuza, Airport ameuza, sasa Safaricom imeuzwa. When you look at ile wizi iko kwa mambo ya barabara, the road from Rironi to Mau Summit was supposed to be built by the French at 150 billion. Ruto ameenda amecancel hiyo, amepatia Chinese at 200 billion. So wameiba bilioni 50. Na Wakenya watalipa hiyo deni for 35 years. So that is why ourselves, with Daktari here and other leaders, we are saying we must liberate this country. Tunasema tunataka the face of Kenya in Nairobi, na hatutaki ODM iwachwe nje. And we are saying we are depending on the experience of Kalonzo Musyoka kupanga siasa ya Nairobi, because he has a lot of experience, si ndio? So wewe kiongozi, weka sisi yote pamoja. DCP tuko na wewe tayari. Hii watu ya ODM umewaunga mkono mwaka 15, tafuta hao. Hatutaki pia wawachwe nje, because they are part of Kenya, si ndio? Lakini wakiamua kufuata Kasongo wapotee ni shauri yao. We cannot help them. Tukusikabusio mwancho mwaligaria mujumbe wense mwebunge ya Kiharu, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, oyiboigo kabero munyakirogo we komite budget ase bunge nene nigasokire na kugendera kwegerera sekta y'echisemi asebona aburia serikali weterase wizara y'echisemi na boigerie kiganche kenene kwene kyankobekere meroberio yokubarika abarimu bebirasi bya junior secondary ha sekonda ya Botambe gochakira umutinyo mutangani mwako gocha kero chisemi kirache kweranero asebona atebire niga abarimu abo banyare ko babakombi wasegeka eganto bono keirire ko konya amagima abo hasigati abo bagandate kwene kya kwirwandira komenya ase enchirerengia. Na kwa hiyo tu mambo ya masomo, serikali wakaajiri 20,000 JSS interns ambao walipewa barua ya kukua internship 1 year. Sasa serikali, na tunaona iko pesa mingi ya kufanya mambo ingine mingi, wanaambia hawa kaka zetu na dada zetu ati wanaendelea kuongeza mwaka ingine ya internship. We want to also say this. It is unfair for government walipea internship the JSS interns with the hope that after 1 year they'll be employed into permanent and pensionable terms. Na nauliza, mimi nimekuwa chairman wa budget. You do not necessarily need money in the budget now to confirm JSS interns. You can use an article called Article 223 where you can use the money urete bunge baadaye tuipitishe. Na ndio naambia Ministry ya Elimu na TSC, kindly confirm all the JSS interns into permanent and pensionable terms in January of 2026. We cannot pay a graduate 17,000. Some of them have actually gone ahead even to commit suicide.
as I'm told by their officials. Because 17,000 as a graduate, unashindwa kama ni ya fare, ama ni ya kulipa nyumba, ama ni ya kufanya kazi gani. So JSS interns, kwa heshima, wakuwe confirmed. These are young people with young families. It is important we confirm them. Mwancho mwarigeria togosuka bosio na bano togoso asoropoti ruwabene hobotuko bwarero asoropoti ruwabene rituko ryarero nigo bono murikito Petwel Machini hanyara toko bakago so asomo chubo songo na gosanga no mumanyi bo bachanu abaonia nabaguri ba amatumbo ayo hakogura mono gwetania enyama nonyero botuki bokoro kenganigo akorenta amaroire ao yenkoro abange nigo bono bakumurikira amatumbo bose bakuminyokera amatumbo asekeria nigo hobogima bwa kongire ase batari konyora ose batari konyora kurambaria gwikira rigori irienyama obotuki nigo bono bokorokia no nyama tumbo kabwate chi protein chinyinge nigo habwate ababuta mange hayo atari gosansa minyokana na gokora homobere koba omonene na korenta amorire ao buna buria bwesukari obonikito Petwel Machini bono agotomanya senchera yoboikirano Abaonia bange basanga monigita senigia Soko TV binigo batebire munanigo abakenya bange banchi tukubura matumbo asikiria nigo akoni warigurire inse kurengani wanerie nyama kubwacha kana no gokonga kwerigurire ubugima matumbo nategemea nikileta nyama full matumbo yake tumbo full matumbo inaisha nyama inapaki ikiwa msima bado matumbo inaenda kilo 30 ama 50 nyama inapaki ikiwa stili chaisha kurengana no butukini wabokora kingani abakenya bange banyaka bakolia chitane 54 cya matumba so mwaka bw'ikibese bw'ikirubere 22 wakachirubere 23 nabi gati birengere byabone benyama imeyo mu cyobusongo bakwerera igoro yo kumentikana kwa bagori ba matumbo kuambia ujumi tuko nayo nyama na matumbo iko chini sana kwa bei yake tunauza matumbo kwa wingi kuliko nyama azini watu hawana pesa matumbo kilo moja ni 400 nyama kilo moja ni 600 mtu anaangalia mfuko wake anaona afadhali achukue matumbo ndio nyingi kwa familia yake ikiremo ya matumbo nigekone wa shilingi 300 gekorengani waneriye nyama yekone gati shilingi 300 wika shilingi 300 asa umenye baharure birengeri byabo kubwatakana nikiye kugera banje tukuriya matumbo aiga matumbo ni mazuri matumbo sababu yake hata nyama yake haina nini sana ukikata matumbo changanya na ndizi ama viazi weke na nyanya msuri hivi supu ikae sumati itakuwa strong lakini nyama unajua ina affected mingi unaona sasa matumbo haina madhara yoyote hata na utamu yake iko different na nyama unaona sasa ndio mara mingi unaona kama mimi napenda matumbo sana kuwatikana no mumanyi wa magana yokuragira Dennis Onderi busiro gukora sinyekitari ya KC Teaching and Referral nigo akwerera igoro yobuya abore asukuria matumbo taking matumbo you expect like for example to have the B complex vitamins available we are talking about the B12 vitamin they are very rich also in zinc and iron which are actually beneficial to a human being especially when it comes to matters with the iron we actually like for example iron that is actually essential for blood in the body nonyerabo korengana na Dennis nigo ekerengo kiguru kya mafuta ya gutoka sa matumbo kere egati ya obobebo kunyako bokwe nikiwa asumuntu kuri matumbo azibona nyakabaga kweraniga akoreta amakon na bono burire bw'isukari na bwigo burire bwo moyo egati ya maruiranda manke lakini ningependa kuambia pia hata haya matumbo yako na ubaya wake hakuna kile kizuri ambacho hakina ubaya na mfano wa zile shida ambazo tumeona ama aswa ambazo zimekuwa tukizungumzia aswa moja ni shida ya cholesterol kwa mwili ama wingi wa mafuta ambayo yanatokana na minyama kwa mwili wa binadamu na utapata kuwa hata haya matumbo ama hizi tribes pia hizo ziko na cholesterol ambayo tunasema ikiingia katika mwili wa binadamu unaleta shida kwa mfano kwa mishipa na mwisho utapata kuwa mtu ako na shida ya tunasema ni high blood pressure omo chandonde kunyakabago gutuka wetiro kuri matumbo kurengana no myagitari Dennis nigakwerera buna nigo amatumbo agotoka asensemo yogusiendagira somubure wetugo naigo ayatakorosi bubuya nigararete chibakteria nabo igamarwire as emibire ya mwanya bantu pia tunasema kwa siku hizi matumbo
kulingana na vile ambavyo hawa wanyama wamefugwa ama jinsi ambavyo wanavyofugwa, utapata kuwa wanyama wengine wamepewa madawa mbalimbali ambazo unapata zinaleta shida, na unapata kuwa sababu matumbo ama hizi dawa zote zikishatumika zinaenda kwa tumbo ambayo tunaita sasa haya matumbo, utapata kuwa magonjwa mengine kama mfano kansa yamepatikana kwa sababu watu wametumia hii matumbo na hawakujua labda mnyama alikuwa ama mnyama ambaye walipata hii matumbo kutoka alikuwa na shida gani. Bono obosemi bwabumanyi bukuragira na bwigo okorosindagira inkuchasi abantu bali banchita matumbo kwenekinga ngo yeye kabarasi nchirinkia na bwigo kwenekinga ngo tigana bari na okoria amatumbo asekerengo kigoro ndo kwenekibona tibali konyora amakongo asemebere yabo. I can't really say that it's really harmful because we are looking at it as like any other meat that we do take. The only challenge is that what portions are you taking of the matumbo? And like just like the other meats that we are taking, we are recommending you take portions. Again, another thing that we are talking about is that, or what we always recommend is that when you're taking this for our patients, especially those patients who are having gout, things to do with arthritis, we always recommend that they can actually even avoid such because actually of the chemicals we are talking about and the other effects that are actually associated with taking the matumbo. Nje na kuariganiri na okuretera oroboti rwabene ikiyega nigongoro kwa Pethuel Machine. Manchumu rigeraria togosuka bosio asoroboti rokubwatia erio konekia buna abana basae nigo bakwirenda hengaki hyo mutumoko igo mutambe bwerusa ekanisa ya Adventista ya conference ya Nyamira nigo bono ya ariganire miroberio heyo erengete ko baseme basae igoro yo kwebeka buya hase amagimabo ya kemoika station ya township nigo bono ritukoria rero baimoke getambogero kyogochia gosoa na kwarigania ekamburi ye Pathfinder eyo gokorekana hase chinga kechiga chesu kuku handemo na segeti ye school ya secondary ya Riomego AK engima muri kitu Vincent Monda akumulekera roboti rwa senchiro bwikirana. Ekanisa ya Nyamira South amonesa pati sukuru yabo ya Starlight nigo abatumire aba Pathfinder 52 na 53 gochase kambuli eyego chaka chitariki 12 goika chitariki 20 chomutinyo yiga ekyombe ya Pathfinder nekemokie byombe bire bibato mu musomo nene gochasa abantu ekyagara nigo bakubwatia chingenjo cy'abanyanyimbo anene mono asoko machia ekyombeke mono nigo kimanyikanete asoko egeri abasae komenya se chinsemo ao chobokongu are na Bible elioko baharigania asamagima makongu barabasegwetera ekero babera banene gukwana n'ensoko TV ekero bare kuharigania gocha sekamburi yabo oyo no murisio munene oyo na ndoro mwalimu wa Pathfinder sekanisa ya Nyamira South Boas Mireli. Tunajiandaa ili niweze kuwashindikisha watoto hawa watafuta njia ambao wanaenda katika kampuni yao ya mwaka huu ambao ulikuwa umeweza kuandaliwa na station ya Nyamira, na tunaelekea pale Riomego Secondary School. Umuhimu wa kampuni kwa watoto wetu ni kwamba wanaandaliwa kuweza kupambana na hali ya maisha, hali yao ya Ukristo, kwa sababu Ukristo ni gharama. Wanaandaliwa kwa kiroho na pia vile vile wanaandaliwa waweze kuwa physically fit. Omwario ndebwe kyombekyo kya Pathfinder kya Nyamira South Alsi Oyoka nereni gabe kiroborto bwaye ase kyombekyo asengenjo nigo kyabere kyengenjo mono asokwegeria abana gokina kemoika na kwebwata buya ebire byense yasarekire agitwegeraga tokogendaga ari nani nkondo turi twegera amange mono agwase togosoma ebinte ebinge progressive classes ngosoma mitole amangana ye honors bakwegera ebinte ebinge bamanyanga inki obugima bwo komenya matukaya igana kibole togosaba ngeka tokendera kwegeria abana aba nabo togosaba na barabu baba abana abaya bako baba igweri buna togosoma lichi kulia Pathfinder igoli rororo ikobegeria amangana amange mono egere guchaso obugima bwabo bwa mutu nense yasalikire ense ya ruwarire ense goyete onyorenga abana mbabekirase omusingi omuya bwo Kristo andi batarere goikaso obugima bwabo bwabosio. Abaiboli na borobo nigo batebire buna amaigeri wa Pathfinder nigara yabene ekiagera nigako bakonya kuroberia amagima abasobosera bwege Kristo no nyambari ange na abaiboli babo. Frederick Onyari James no yomo bwa abaiboli abo bakobira abana babo. Nje buno moibori nakobira abana batato ko batoma tore bande bachikosoma na inde banyore ribaga lyokogenda go kambu out aria obuyabwe kamburi buneye koera abana ribaga
they learn to be independent. Ekiaran kogenda tora as much as bako and n'abarimu babo, they are going to operate independently. Aba Pathfinder nigo bari no mogoko ekiagera nigo bagocha samagere wikingima ayagocha kobakonya gwetanga kurasa eminguso yense eyeko enekiwa engakiyemeyega Yesuku. We are going to this campuri and I like it because it helps us with survival skills and nurtures us as young kids to preach the word of God. My name is Justin Mocheche. As we are here, we are heading to our campuri at Riomago Secondary School. I love Pathfinder because the way they march, the way they do skills, the way they travel to another places. Eye nere nchere yamo ekanisa ya Adventista egokonya gukinia abasae ase chinchera cheke moika elikoena kyabuna abasae nko babare abaikiranu ase chinchera chonsi chamagimabo nonya abasae abange babeire abasaleku. Vincent Monda, Ensoko TV. Mancho murigeria chidagika mirongebere na ibere chapto kirigoro yensa eyamo yabono botukono toika omwerio wensementangani yama yakuru Ensoko ensa eyamo go sabanga toskara togoso asensemo ya kabere yes studio turaso achiduka ke kurana ndase kagitari getamba asensemo ya kabere togendra gwesem yamange. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye ni Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwaso kurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika Iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Ensoko Amaruyeni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye ni Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Mwancho murigeria karibu sana sense mega ya kabere ya mayakuru nsoko ensa eyamo mbuya mana soko kendra gosangana intwe na bono tokuska bosio asorobotiro kobwatia oboremi hamo nobotugi nigo bono bogokonya chinka kwegendereria buya ase baria bakobokora buya naenda asenchira ebwenderete nigo bakogesa mono ogoika hase ogoika kwe emiroberio yo gotumeka teknolojia asoboremi nigo gwakonyire abaremi gokora egasi yabo boikiranu na boigo hase obororo borengete gokinia ensemo yo yerigesa riabo okora umuchando bwenchara goika amangana harengete oboremi namo nobotugi nigo bono bwente kurigererigwa boikiranu onya no kunyarekana bose nigo bono onya no kunyarekana nigo abaremi bonsi babo rigwe kwenekia kubwatia chinchira chekerero kwegenderia ase oboremi bwabo muri kito Vincent Monda akomorekera roboti urase chinchira yoboikiranu igokero mwako gukikoera uri nyasatoete oyo bwate ngoko yekigusi ebichuchu aratware bingebi amisini oyo bwate ngoko ya improved ebichuchu bingebi aratware 250 kare chingoko nigo cyare kubeka amagena cyararira na guturagia ebichuchu korenda singencho yebiro na magana yeke teknolojia ebaho na begonjoka abaremi bande batebire tibari gotigwa magega gwika bagende nebiro byabono ase bari ababwatire teknolojia nigo bagoteba obuyamboro bonge ekero bagokora oboremi nobutugi bwa matukaya Julius Ongaga Onyancha no muremi naboigo umutugi bokuburukania kurwa matongo noti mugirango e county Nyamira ere niga guturagia magena aba ebichuchu elio o abaremi bande batuge gobona abaremi bakondetera magena nababekera ase machine ciane ciaturagia naba ebichuchu bachigukinia ase chinga chiabo igo ne biasara ebiya bikogera omuremi engokeria bwateyemo amagena ari ekobeka aba ebichuchu achikoba chingoko chinyinge ase omochi ere ase ogoturagia chimashini chiaye chekerero nigo chigoturagia ebichuchu goikanonya ni chiri 10 asokorra kwae nigere buya chinga chitware tugo ye chingoko ekerengo kegotoka ase omochi yokonyenya abana bo muchiyo yokonyora mbuya bari nono mogeni kagosiyoka iga kango kongare gesumu ari omogeni akonyenyeruori seme ye chingoko twanyarire kurenda ase obonda bwo korosini kamwa ase family na obonda bwo koigotie familia food security tokonyara konia ngokonya abana bawo bari konyenya ya mobari igo naende ntorendete chi familia soko igota kurwa ase chinga na korosi chibesa Henry Muturiro Sasi no murimi kurwanya kenimo nyamusi wabeiro mutugi bwe chingoko emyaka 10 bono nigo akoreta magena na guturagia iria nyore etugo asobonge niga goteba ekera guturagia ase machine ye incubator tari konyora sarende giagera ngoko na bera asunyiko nyaonchora tugoturagia magena tonyore bichuchu lakini ga gikwarentire digana rira kubendiria ritanyorete tuwani lakini ari anyorete tuwani onse pia gutura gupi kando no guturagia ebichuchu Julius nasimegete chinyanya ase greenhouse egento boiga gosegeta bali banchi toboremi wairanire chinyomba bunechi kunenjera ya moyo gokinerigasa ri chinyanya igo bono gusiga igo muntu takete gusimeka chinyanya igo toko moeresa a embrace technology ye abeke greenhouse na beko mokonya go produce nyanya umwako motanga no yokabere no rora abe garamege kugera bado chibasiri gwatumegete nchireirana lakini umwako gatatu gochimoino okonyora gwachakire konyora bone faida kurwase greenhouse eri yao naende goikobwa atirende obosemia kurwase abantu bali abataalamu egere basemia omuntu na kiago chiko kolenda chinyanya paka chikechi nonyarira balito likwegerera oboremi amo nobotugi Julius niga goteba eri oboremi amo nobotugi bokorie buya nigere buya abantu bari obosemia bwo kwemanya ali abagoche gokora ase oboremi nobotugi obwo ekerangurigereri ikagusi biroberirie ito ese ito ya gusi na bere ense ngia sana ase gokora amang'ana y'oboremi lakini egente ekemo nkorora abanto baito bagokora mono obosiereri babwate borobonge mbari kogenda bari gisemina na kibatakire gokora bona bagusi baito nche egento nkobasomia negente ekemo iga gotagete gokora gento kende gionsi igoro y'oboremi egente egetang'ani korarigia chisemia obosemia kurwa ase abataramu na bari bakorire egente eke naende bagekorera ase enchera ere engiya egere kero gochigokora okora ase enchera ere engiya egochigokoe faida obwamate gati abasae ne teknolojia negento gekomecha gosoana buya nigo omuremi oyo agosegeta abasae baire chingaki chabo buya elio kwemanya ebinto biria biraba obumanyi bwokwegendereria ase obogima igekegori egegeke ngoketebina chisimie chiachire chia siku ici chitumike sana ase faida yogosoma igoro y'oboremi naende egento kende chiteknoloji ichi chiachire ase oboremi muna bono roche machine ekorarera amagena yaturagia bache tobasomi na kichi machine ichi chikorendwa
egera ba embrace na baro bagore chi machine munechi egera ba tumeke technology asoko increase oboremi ase chinga chiabo chinse chiria chigokora oboremi nabo igogotugi ase enchera yekerero buna Israel nigo chiorokirie omorio muya bwepara yokweyagacha gitorabwatie chinchera bunechi nabo togoikera amaroro y'omwaka bw'echiru 2030 ari arengete goseria enchara erio tonyore ndagera ase obonge. Vincent Monda, Ensoko TV. Toskabasyo mancho morigereria mabisa monene hase wizara yobochanu kumurikira hamariogo au nigo bona nyareko bakagwesokia na gukwandra okuganya gukororo kwa bananchi kuerenda nemono chinga kechiga bare aseruse yiga yogo chengero muriga bwesukuku Mopias Mary Modoni nigo bona atebire abananchi nigo bwente ko bamaiso kero bagocha gutumika chipara nabo igo kwena kya chindagira chiri bakuri anko bakire chingia asekeria bange nigo bona barache gutumika ribageriga kwena kya hemeroberio etarimia yirache kwena kya barabo gosiria amagima abo nigo boiga agendride kuroko bore guchasa abananchi kwerikia asobonge hinse yomuroberio boko bwato ko bokonyi bobo bwenia kuru ase serikali osha. I have seen the other day a number of people who were hospitalized after taking food in an event. Please, let us ensure that food handling is taken with the highest level of hygiene. Let us ensure that the hygiene around our homes, in the hotels, in the restaurants, is at its highest. We do not want to hear people are being admitted in hospitals because of having eaten contaminated food. I am calling upon all veterinary officers and public health officers to ensure that the inspection takes place across the country. We want people to eat meat that is inspected. We want hoteliers and food handlers to have the certification and equally to ensure that the food handlers are able to provide the highest level of hygiene in the vicinity and the facilities where they offer services. This is a Christmas period and people will be moving from one point to the other. I'm asking and pleading with our drivers, please drive safely. Injuries can occur, but where we can prevent, it is important that we drive safely on our roads to avoid accidents that are going to cause miseries in our households. I want to encourage everyone during this festive season, please continue registering to the Social Health Authority. And remember, the government is also very clear for those who cannot afford. His Excellency the President has led the way. He's been able to pay for indigents across the country. Equally, we have philanthropists who have been able to pay for indigents in our country. Our MPs, our senators, and people of goodwill have been able to pick on the people who cannot afford to pay and are being paid for. Therefore, I want to encourage each and everybody that we are not going to leave anybody behind on issues to do with health matters. Togoskabosyo mancho morigere asensemo ya siasa nigobono abarai kurwa asensemo ya Coast bakoragwa mono muwaziri Salim Mvurya negatia barai bande baesokire na kuruko boria guchasa bananchi benseme yo kogendra koko boke serikali ya bono ya Kenya Kwanza hasiba rokandire kuraga ikiara igatia babwatani asabo mubolibo kwameria serikali hao babere bakonya siasa chuko baga bananchi. Na nilisikia juzi Bwana Gachagua amesema safari hii ya Disemba anataka kuandaa mikutano kujumuisha chama yake ijulikane huku. Mimi nawataka kuwashauri tusipotoshwe na watu wa siasa ya kibinafsi. Ile ya muhimu, rais wetu Daktari William Samoei Ruto amehakikisha sote tumeungana. Hata wale walikuwa ODM, wale walikuwa UDA na vyama vingine, sasa wote pamoja na KANU tuko ndani ya serikali. Hatutaki watu ambao wataturudisha nyuma. Hatutaki watu ambao
mfano hawana, ni upinzani wa kila siku, hawana jambo la kutekeleza. Na hata nasikia hapa Kwale kuna wengine pia wako kwa programu hiyo. Wangapi wanasema Ruto ni two-term? Ruto ni two-term. Na ukimwona mtu yapinga, jua ni mchawi wetu huyo. Kwa sababu kesho mkiniakia mtu mwingine nitamfuata vipi mimi? Mlango ambao nimeujua kuingia ni wa Ruto. Ofisi ambayo tunaweza kukanyaga na kumuulizia watu wetu ni ofisi ya Daktari William Samoei Ruto. Ule mwito wa gavana ambao anasema ya kwamba makundi haya ya wamama na wazee yaweze kutoka ile ngazi walikuwa wapande juu. Na nimesikia hapa mko na ushuhuda ya kwamba mna hiyo nia ya kwamba muwe na kampuni, na hayo ndiyo malengo. Ndugu zangu wananchi wa Lungalunga, kwanza nataka niwaambie ya kwamba hakuna mahali ambapo unatafuta pesa kwa urahisi. Hakuna njia nyingine, njia ni hii. Tuskabasyo mwanchomo waligeria abantu batano na babere nigo basiria hamagimabo na bande nigo bagendete konyora opubweni ase chigitari au maiga yumo basoka no mubebwe para kwene kiwase para nene ekorwase county ya Nairobi goikase county area ya Mombasa korengana na kirori nigo bano baisokya na korwa okuboria na kweraria na kiwa asebaruro okuboria gochase habatumiki bechi para na nemono habarundia bechi pigipigi na bogo chigari koba maiso nemono chinga kechiga chirusa echiaba na inchi abange bagendete kwene kya hemeroberio yechisabari au Tali wakati msimu wa Krismasi hao angalifu barabarani. Hapo hivi area yetu hapo ukiangalia kutoka pale juu mpaka pale chini. Hapo inakuanga mbaya sana hapo mahali. So, kenye ningependa kuambia madereva ni drive safe. Unapeleka watu wa wenyewe. Sasa watu wanaenda sikukuu. Wengine wametoka makazi zao wanaenda live kupatana na watu wao, na itakuwa mbaya sana kama watu watafika makwetu kwa sababu ya ajali. Ni careless. Yes. Wa madereva. Dereva matatu na pia na huyu wa roli. So ile kitu mimi naweza kuomba Wakenya wenzangu, madereva wenzangu, hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara na muendeshe gari mkiwa, na kama unaona overtake ni haiwezekani, usijaribu ku overtake hata Mwanchomorigana na sensemo ye chigosori nigo bono hamameranio yege kombe ky'umugavana bwa county ya Machakos Muskio Vinya Ndeti egikega ndreta sentunde ya gatatu bono nigo chigosori cyane kiwa sensemo ye chi semifinal asebari banyara ko bakwene kya chigosori echo na konyora ribaga ryogoso ase chi final kira chikwene kiwa ritko ya Jumamosi eiki egocha nigo bono basokire na kumwakira mbuya umugavana uyo na kumusabaga ndra kubeka emeroberio yogo kinya ebiegwa ase e county. It has been a long journey from world level to the inter-county semi-final, and we thank God that we've gotten a win today. So imekuwa a very long journey. Tunashukuru our governor, Madam Wavinya Ndeti, who has been very supportive to the teams that are playing the Governor's Cup. It is that third edition. We've won the semi-finals. We are proceeding to the finals on Saturday. We want to thank Governor Wavinya Ndeti for bringing us this tournament. We are going for the 1 million. When we get the million, and I'm sure we are getting the million because of the preparations we've made. The matches were tough, but finally we've made it through. As we gear up to go for the finals, we are going for the 1 million. This 1 million, we're going to use it to run our league and also pay school fees for our comrades, help to run our club activities and investments so that we are financially stable by the end of this year. Shukuru sana Jo, tunathank God sana kwa hii win ambayo tumewin semi-final Jo. Si rahisi, imekuwa hard, tumefought, mazee imetutoa mbali Jo. Tunathank sana Governor wa Vinya kwa kutuletea hii tournament mazee. Sisi ndio defending champion mazee. Angalia milioni tulichukua last year, lakini tena dizizo tumekaa mazee, tumekuwa mkaubad. Tunataka tena kuichukua tena kwa milioni ya pili mazee. Tumetoka kucheza na Wamunyu Urban Queens. Game imekuwa poa. Despite some challenges, game imekuwa tu poa. Hatujafanikiwa
tumeenda hadi penalties, but Mungu ametusaidia, tumeepuka kuwa washindi. Ya, nashukuru our governor kwa hii support yote ametupea. Ya, aendelee tu. Manchumo ligera soroboti ruichigo sori no tuika omweri obwemesa yama yakuru ensoko ensa eyamo haso tukoboiga chidagika chia butokire emerongene ne yamo igoro yensa eyamo tuchigo sanganande igati ya yana yanda mange kikoroga chinsa isato obutuko bware nabange babere bakobwatia emesa eyiga yama yakuru ensoko ensa eyamo nabange korende tiganda basoma bakeigo bali banyariko bakobwatia babatabanga baby Tatiana, Claudia, Shelvin, Natasha, Pendo, Sizzla, Shelton, Jenny, Amonadina negatia banda abange mwanchumo rigereria Chenkoro kwa Clinton Ondigi asedi baga ria bambo atasi kuru ase studio ya kabero kwene kya marigine chibi chango chara senchirengia togo saboga ndego twari margobe ngia na kwegokya nemiroberia gendeta sembeo yen Soko TV ikoroga chinsa isato ninchikwera na nandega iga tosange hayiga negatia yanda mange